kamati ya shule. Charles Nyambaliga. Kolele Sundiki. Stella Maraka. Wilfred Sakawa, a member. Olfa Mora, a member. Shoshitanda Muturi, board member. Na Dogara Nyandeko, mwakilishi wa mchumba hapa. John Oburu ndio chairman ya hii institutions. His Excellency, the first well wishes ni kukaribisha hapa kwetu Nyanguru. Kwanza nimeshukuru sana for our senator to have come here. Tigangu aneke gusi asama lieta yonkolo kuchoni Oburu. John Oburu nere chairman yechi institution yechira iga Nyanguru nere kamati yane abaimwerire nere kamati yane itanga ninko bagwero kamuocha iga moibu munanse inomole. Your Excellency, nakushukuru sana kwa kukuja hapa. Ile project ni ya Mheshimiwa Onyonka ndio alianzisha na Mheshimiwa Kipagendi ndio amethibitisha imekuwa, na wewe ya Excellency umekuja kutufungulia. Hiyo ni shukurani kubwa kwa hii eneo yetu. Na sisi kama watu wa Nyanguru tunasema egente kama vyoka intwe etolimaega yao na ende bibyos kwa kanili gukora gocha saba getu kuna kiburi koetera saba raibaito ati our president twagosabire otoligererie nonyiro gocha gwacha kwerorera twakwarika nini na twatebire Nyanguru yeito inchwa naende oibu ngore. Thank you. Wapi makofi ya kamati yetu ya shule? Salute kamati mkienda kuketi. Asante. Your Excellency the 6th. Sasa mbele yako ni kamati ya aliyekuwa mjumbe wa eneo hili hapo awali, Mheshimiwa Richard Onyonka. Naomba msonge hapa mbele, na Mheshimiwa Senator amekuja kuwajumuika kwa picha. Wapi shangwe na vigelegele kwa seneta wetu? Hawa ndio walianza huu mradi, kisha baadaye Mheshimiwa wetu Kibagendi akamalizia. Sasa naomba tusimame wote, watataja jina kisha chairman atasema neno moja tu. God is good and all the time. My name naitwa Mbura Wesley kwa ofisi ya senator, lakini nilikuwa hapo awali kwa constituency. Asante sana. John Onge, former CTF member. Na mimi naitwa Dominic Orangi. Mimi ndio nilikuwa chairman kwa kutoka kwa hii sehemu. Ameanzisha hii mchezo. Bernard Makuru, former committee member. Biamole. Kennedy Ongeri, engineering coordinator, yomo chumbo Onyonka, Nyanguru wa ikagero mochango wakoroki ukaba biamono. Your Excellency the 6th, I'm humbled today to talk before you. This is Onkoba Evans Mose, former constituency manager. I'm humbled to see this wonderful project today being commissioned as Dr. Zachary Onyonka Secondary School. Thank you so much. Your Excellency, and all protocols observed. Mbuyamole gati. Samarieta ni ongoro kwa James Maobe,
Injina Rengo, chairman of CDF, and I think the longest serving CDF chairman so far. Nimbo atikende na tebe njonomo komo nene ndoche amaga chayate neiga na ndo tuaya gachite through labor based at a very low cost. Mbuya mono tigawa na basome. Asante. Asante chairman. Chairman Omo Councillor Jane Justin. Back then, I was a member of the committee of CDF. Tari yokaga church school chaboge tutu north and south. So he's a man of action. Thank you so much, Mheshimiwa Onyoka. Your Excellency Fred Matiang'i, Mheshimiwa Kibagendi. I want Machogu na washukuru sana kwa sababu ya kazi mzuri ambayo mnafanya. Ntubuna kupet muna bari mubakisi county to appreciate the oborayo bueno nobuya na bututayetera ndabogendere asoyo mintoyo gochgocha our incoming the 6th oito support ntubuna bari mubakisi county number 1 that ngorengambya mona statement yalikuwa meki igoro yo gosambu gwechi school mbiya ngati sector chose chitamo elinde elitunyara ko mananga nkieme chando lakini akibwana takoba yako garamoto tawe karasa se boardroom make a decision na ende tororo baliri igulibetete. So it is good that kuwa begati that na ende ntubuna abayiboli baitongo batebinga era abana baitori nde tunyara somi. Number 2 endo yakabere school we yabuna omweshimiwa Onyoka yechagete Kiba, you've done a good job. Wene gendo kagatikane noko yo equip elinde eli abana abasoma gaiga banyare konyora masomale of high quality. Egentegetangani abali mu BTS bali kumali. Kiba omweshimiwa Kiba ni matasora endo tache elinde eli abana bali baregari BOE bali abana be kenyoreke banyora marube bakorega sibasomi abana be kenyoreke. Bose bana tandi boigo. Twachane na 60 nare. Twachane na mheshimiwa Matiang'i tosha. Na ndio mheshimiwa Tarwachora tabanga Matiang'i tuoma. Asante sana mbiyamano. Akebeye tibuya. Asante sana Kupet. Sasa Your Excellency, mbele yako watu uliza maswali. Kibagendi kazi yake inakuanga aje rahisi. Hawa ni coordinators across the constituency ni Kitutu Chache South wa Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Sasa kwa sababu ya muda ningeomba tu coordinators wenye mmesimama hivi na wenye mmechapa look na smile usalutu kwa His Excellency the 6th na our host, our patron. Hawa ndio coordinators wa mtume wetu Kibagendi. Asanteni sana. Sasa mheshimiwa, ningeomba CDF staff na kera na roots mkae ready. Tafadhali tukimalizia hivyo. Kisha baadaye tufuatwe na PSC. Kisha baadaye, asante DJ, tufuatwe na PSC. Asante sana. Mheshimiwa Kibagendi ameempower across the 5 wards in Kitutu Chache South ambayo pia wanawakilisha upande wa CDF staff. Hebu salute. PSC tafadhali, Parliamentary Service Commission, please take time. PSC, kisha baadaye tufuatwe na kera CDF board. Tafadhali tusimame kwa picha. Hatuna muda. Wale wengine nimeita kuja mbele hapa nyuma msimame. CDF board pamoja na constituency manager. Kifuatwa hivyo. So Your Excellency, mimi naenda kumaliza. Nashukuru sana kwa nafasi yenye umetupatia. Umetembea hapa kwetu. Mimi ni Kioni Walter DMC na pia Your Excellency ni mimi yule walipeleka pengu pale Kerenyo. Kazi bado tutafanya pamoja. Wasema nao andogani ndo. Tutashirikiana pamoja. Sasa zamu hii wacha nipatie wenzetu, unasema jina na docket yako. Ogoro Brian, kiongozi wa vijana CDF board. Teresa Nyango, CDF board. Nyamwea Nancy, female representative.
Kemunto Ali, CDF Board. Abuki Pius Mosima, Board Member, Kera Member. Maure Julius kutoka Nyatiko Ward, representing people with disability in the board of CDF Blessuma. Thank you. Your Excellency, or Protocol observed, Zipora Matoke from Muxero Ward, Kera. My name is Kiondi Walter, the NGCDF Secretary, Kitutu Central Ward. Asanteni sana. Chairman wetu wa CDF, karibu. Kisha baadaye utamwalika constituency manager, alafu tutaenda kwa political wing. Asanteni sana wageni. Asante sana. Your Excellency, sir, all the leaders present, have an intimate God is good and all the time. Mago kataboli. Wiki the 6th niganga kostoni. Mwakira nduru ya moyo. Asante sana. Thank you so much. Mimi kwa majina naitwa Alphonse Nsongo. I'm the NPCDF chairman, Kitutu Chache South constituency, chini ya uongozi wa mheshimiwa wetu Anthony Kibagendi. Leo hii tuko na furaha kubwa sana kumwalika the 6th hapa kwetu Kitutu Chache South, and in particular Nyakoe Ward, Nyanguru area. Our next president, sir, toko tena Demona Soboika, na ande genera tugates kabisa, na maleno mheshimiwa Itaiga, na maleno Onyoka Iga, and our incoming governor, Bwana Machogu, tugate wane kabisa. Have to make a statement, na katogate the 6th kuruga, we have to support him. Kwa sababu ngaki abantu walibaka na kolete kosoje tauniga mheshimiwa katabu kwa kishenge ga katolega nse akizokara kostori kuruhusiga tukate president ko biamona sana tena sawa sema manager karibu. Asante sana. Makofi kwa chairman. Biamona sana. Your Excellency the 6th. Waalikwa karibu sana Kitutu Chache South. Ndio leo sio siku yetu, ni siku ya wanasiasa na CDF. Kwa majina mimi ni Dennis Nyangwara, the constituency office manager. Karibu sana, sisi tuko nyuma yenu. Nitachukua hii nafasi kumwalika the area MCA. First, MCA aspirants Koru Bogeka Ward Ninchuga. Babwati una MCA aspirants Koru Nyakoe Ward. Babwati una MCA aspirants Koru Bogusero Ward. Morigo kwana etotagete morore kane mwakwebita. Very fast. After that, Korabuango MCA aspirants Korubogeka Ward Motenene Motua Tenena Motua Mukoligereria mwakwebita Romonto Korosoko boko igakoro kwa His Excellency Fred Matiang'i Mogwa kwebita. Asanti genda musa gusetu igo mogambi bato ba Nyakoe Ward Nichuga. Nyakoe Ward aspirants. Nyakoe Ward aspirants. Very fast. Nyakoe Ward aspirants. Baake bicha. Koruabo Bogusero Ward. Bogusero Ward aspirants. Bogusero Ward igotobwato yo. Karibu sana mogambi. Mwatenete last time. Biamono sana. Baake bicha. Biamono. Beka Ward. Nyatieko Ward aspirants. Batenenega. Nyatieko Ward aspirants. Pole my brother. Pole. Tenena abumwa kwebicha. Mwasaluti gaba antobabarore. Asanteni sana kwa kusimama na Fred Matiang'i. Ni second. Aba Central Ward ekiage. Mtobuate my brother Guaro. Mtobuate Sungura. Mtobuate Mboganka Yare. Aspirants koru Kitutu Central. And then mogendare mwenzi. Ninchumotene na Your Excellency koratiga baracha boka bakwe. Seginchonta ito hakuna bwenzi. Nka yeki agekere. Mboga. Inchuga Sungura. Jane Justin.
tenena mwa kwebicha tenena bakeigo bono bonsi pi korbogusero bogeka nyakoe na Jubilee are very popular. Your Excellency, I want to assure you in Kitutu Chache South. Karibuni msimame hivi ndio msimame former MCAs. Naona ni kama raia wameanza kukasirika. Karibu sana former MCAs. Hebu wapige picha. Ngoja kidogo, kuna yule anaitwa afadhali afike. Karibu mambo ikuwe sawa. Afadhali ikwalenge suka wocha. Asante. Ababuna barega they are former MCAs. Ukoboli bale obo MCA na abande mbale ba graduate bakoboli obo chumbe. Ndaite MCA aspirants from the larger Gusii. Aya, ngwa kumore bicha. Ngwa hebu wapige picha tafadhali. Asante. Bono ndangeli MCA aspirants korudelaja Gusii motene ne motwa MCA aspirants ibaruete nyari bari Masaba, nyari bari Chache, bomachoge ya Ruguru, bomachoge ya Mate, nyari bari Chache, Bonchari, Bugirango, Bugitatu. Haya, abanta itemba korereiga. Da itemba korereiga. Ya Excellency picha. Asante kwa picha. Asante kwa picha. Asante kwa picha. Haya, msiende kuketi, wacha His Excellency ya keti South. Hivyo, to basa gochaka na makwani. Thank you. My name is Douglas Ongiri, aspirant MCA Sense Ward. Thank you. Thank you. I'm Japhet Osoro Kamana, aspirant from Kisii Central Ward. Welcome. Fred Gekara, MCA Kisii Central from Ghana. Dominic Yamama, aka Osoko Papa, Osoko Sengera. Asante. Aspiring Kurubu Kimonge Ward, ase OMP Obadia Baronga Kurubu Machoge Boraba. Asante. Hii microphone. Lucas. Asante sana. Wycliffe Orina Mecha. Hebu tusonge kutoka kwa hii microphone tafadhali, kwa hiyo speakers. Aya, turate ebeli yetali abako. Yes, Steven Mutari Nyang'au, MCA aspirant, Kemera Ward, Kitutu Masaba constituency. Asante. My name is Christine Eka Mark Anton Ombaye, aspiring MCA Kisii Central Ward. Thank you. Asante. Andrew Majoge Bazi. Andrew. Asante sana. Alfred Otuke Machuka, aspiring Ibeno Ward. Asante sana. Geoffrey Osarigo, aspiring MCA Machoge Chache, Machoge Basu Ward. Esutie ino bochumbe kabisa. Manase Ndemo, Sense Ward, Kitutu Ward, Notoreamo na Birundu. Asante. Justin Ikaos, Kurusao Dumogrango, Bogetenge Sonka Kuru. Asante sana. Esbon Motero ndiye kibogo. Mokoro Walter, Bobaracha Ward, Yaribari Chache, aspiring MCA. Asante sana. Jane Mokaya, Namira County, Lesima Ward. Asante sana. Asante. Wilfred Bosire, Kiworo Ward, Yaribari Chache, Omochere Chanda, Pia Box Home. Asante. Mbati Nyarige, Bosamaro. Asante sana. Stella Mutaberi, Madaraka Coordination Go Ward, Patrick Yosef. Asante sana.
Kitutu cha Chenot nchoye simbe nkungu ya mwenyewe. Asante. Ronald Isiro, Senze Ward, Kitutu cha Chenot, aspiring Mheshimiwa Grace Ongwae from Kiabo Kama Ward, Nyaribari Masaba. Omo Minensara. Asante sana. Jasper Gwaro, Pastor Ward. Honorable Kibagendi, Wabasiche Korwa Uno MCA, Njuga Alimutu Metro Ground ya Tubiri. Bantu ba Tubiri ba Yokorwali. Jasper Gwaro Ward Kitutu cha Chenot. Asante sana my brother. Joseph Ngombe Mugiaku Ward Kurwontali. Ni Mwachage Tubiri. Ni kitu achage Tubiri. Mongera Kibagendi tuoma. Ite Bontali nimbo. Kurwali moja na ward. Nende Blessed Mwenga ikejeta ande atinga Blessed yangu ya sana. Asante. Buya mone Blessed kana agone Blessed ndian. Asante. Naiche nkone rango iga. Oya korokubira no borabu na kurwera na musini. Era ngajire ko kwane moraiga kana akorigire matuka mango moraiga. Aya muantera kwa ni omugambi. Antera kwa ni ko. Asante. Kente kikiao. Iga korbo machoge borabu. Omomuroyo koroku mogunde tiga kwa ni His Excellency. Asante. Bono Ntagete korangeria omweshimiwa igagoteba just one word. Tata mongoro ke side ya Matiang'i mohire tikura. Kuranyega iriga. Tata Musarambe yemo baka kasonga ku State House. Kote barambe kote bagwantam. Arambe. Wale pati eriende. Mbako ira kura. 2027 bataenda nyumbani. Abantu mbale bakanya kutochana. Unako ira iga Coca-Cola. Ato igolera abana balikwe. Abaisi balbago totodeni ngata ikaga. Ntoige tiga. Racha. Matiang'i nere president. Nero monene bwiense. Omugako nero monene bwiense. Matiang'i nero monene bwiense okugambire. Abaisi bali nyumbani arambe. Asante. Nakuane tibu ya. Haya, bono because of time. We only have 13 constituencies in Kisii. Aspiring MPs bako bwate si Matiang'i. Gonta getencha ke koruborabu. Bali bago tena koruborabu. Please, because of time, you just say your name. Anthony Kibagendi, Korubogetutu Chache South. Iga abantu barana ababogetutu. You don't have to say anything. Koruborabu. Abako bwatia. Koru North Mugirango. Abako bwatia. Koru Asakoro ku West Mugirango. Toche gokora Kitutu Masaba. Asante, karibu. Where you come from, please. Asante kwa nafasi. Rietariane Josephine Nyarera, Koruborabu constituency, aspiring MP. Asante sana. Asante. It is because of time. Oyo Kobwatia, North Mugirango, please. Asante sana mheshimiwa. Jina yangu ni Haruni Muma Nyamache. Nimekuwa wetu Obadia Barongo. A close friend of mine. Lakini tukienda hii nominations, ndugu yangu, ikikuwa mbaya, mimi ni ndugu yako, utaniachia tu. Hatutaki Jubilee ishindwe Kisii. Tukiona mambo ni mbaya, si ukiona umemenywa sana, si unapatia bibi yako isike hiyo ufunguo, polisi inanisumbua sana, kimbia kwenda huko. Si ndio? Sasa tuko pamoja, Obadia ndugu yangu, tuko pamoja, tutasema Jubilee Kisii. Hii ni tsunami ya 202. Kama ulipiga kura 202, Kibagendi, kama ulipiga kura 202, ndio hii. Tuko pamoja. Asante. Mungu awabariki. Your Excellency, we are together.
Asante. Oyo saliri kidogo lakini nero kwani ramangana maya. Ona bantu koru West Mugirango. MP aspirant. West Mugirango narora my brother Rogers Moturi. Arafu abakitutu masaba moche next tiga please. Moche next because of time. Abakitutu masaba. My brother Moturi Guardian karibu. Biamono omoske kebagendi amalieta nenkurukwa Moturi o Guardian. La inche noonde as a team Matiangi. Kurwali West Mugirango wa manyetumne eliogo ya West Mugirango. Eliogo ligi ya tali eliogo live. Biamono sana tuwezi bitotale na Fred Okengo. Thank you. Asanti naro chomo chumbo oga kukurwania. That was uncouth, and we will tell him as members of parliament, we will not allow one of us to try tarnishing the name of his opponent. 2027 inda keligi musikengo kombona ke bwata guru 2022 paka 2027. Nataka ko make statement ya ekero ababunge baguchenjia. We have places where projects chinkoro chiko abandoned by the incoming members of parliament. I am appealing Kogwatia South Mugirango mobe tayari, South Mugirango and then Bonchari mobega please because of time. Your Excellency, the 6th President, one term. One term. One term. One term. One term. Italiane. Saba. Kenya saba sisi wale babo getutu, yatabari siasa getutu, and South Tony. Biamana sana. Your Excellency, we wish you well and we will support you 100%. Notole maiga yago na ende. Nero libako minyokine bara raya Ruto, mama ete bara raya Ruto. Monye manete. Oyo nere bako minyokanere na ende bainyulie ye. Wantoa mindombi ya mole. Chengoro ku Dennis Makulisonko ku South Mugirango. Tengo te barambe Montevie one time. Arambe. Arambe. Wanchile ngiro osoronka. Osora gendenka. Biamono sana tiganya sawa sisi. Naende ganto bwate principal Nyakweva. Nere tigate belieta just one word please. Nche Samarieta Nkurukwa Lawrence Umbasa Nyakweva, Chief Principal retired from Dagoretti High School. Abantu baminto Nche Nkuru South Mugirango constituency. Nainde nintene inea sekerogia South Mugirango as a member of parliament. Osoro yanko moya mambinka songo note abire kabiro zinyiwe. Njango enda one time na kumutoa asubuhi na Mungu awabariki. Asante sana. Bonchari constituency just tuachakire gosalia. Ogote belieta ne constituency. Alambe. Ondebwe sorangena yo wataratuta inegu. Abali tangoro ku Dr. Joyfrey Nyabayo Kindo Korbo Njali wane raundi ndebo ende tayari ku irumo njoke ka. Thank you so much. Notoramo na kibagendi toroje gashimbyo. Asante sana. Mama ito mwakili oyogocha. Mama ite Cliff ombeto mwakili. Asante sana. Eko abinko baruseri. Ekena chete Bonchari nkanyora chibarasi nchiro nchengarina ya UDA ekere to ikagati nkanyora kumbe ne bunda wono tindi koli na bunda wono Jubilee mwebude. We must support our own so that we can have a chance of kwana nonde. We must. Kwani yoyu morenere. Kwani yoyu morene morigere li mokwani. Matebi one term is the system. One term
is the way to go. Esindani Jubilee. Nakuwa ni tibia. Aya, Engineer Maragia, one word. Asante. Thank you, Your Excellency, Honorable Kibagendi, The Excellency, the 6th, Honorable Matiang'i. Abantu baminto mbiyamore. Mbiyamore nainde. Bare ngabare one term. Biyamono. Engineer Maragia, Korbonchari, Mugaka Nara alio Koru, Texas, nitengo cha kumuira America. Biyamono sana nyasaba seseni. Asante sana Engineer Maragia. Bono ntageta abantu banyalibali chache na nyalibali masaba. Abakobuat aspirants, abakobuatia dakitotegerane nyalibali chache na nyalibali masaba ni nchugocha. Abakobuatia omachoge borabu, omachoge chache. Abakobuatia ababo basi. Inchubwango. Ayenza limache ni inchubwango naende one word. Naende to sabagaki. President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i, na barai mwesu mwachirega iga, gongo bakwani God is good, mure gwani kamubori, omae tutake abere sobo, abaini mbali ngabali bali chache, ingone romo mroi gongo ende bigi biyari menyenkwa, igongo kana poda poda, na abantu banyali bali chache bate bide patake tiya mechere nyali bali. Kwanu Mheshimiwa Kibagendi yake mogyoka. Tuachorera baraito chorete bakurweru 100 gendo ngento muntu kusupport Mheshimiwa Matiang'i. Ndoji kwanja bangina abatu ndabana baino bangenti. Kurango momurore igwatire ngenda abantu baino. Engeri yogori Fred Okengo Matiang'i. Banga abaira mama ngetingi abana batagete. Bitu ko yenya maba principal ba abane sukuma. Gati abana ba basabe sukuru. Mheshimiwa Matiang'i gango ne banya abana bakwe kwenya Matiang'i kwenya. Na ana abana kana bako sambe mende basamba chisuri. Abari mu principal. Mwasi ara Mario wo chioronya santi gabaseni. Biyamono inikani ngendi nyali bajali ko 27. Your Excellency, Aki, skia. You just say Elieta Liao na ekeru kuboli because of time. Kingo teba Matiang'i power, mwantebe people's power. Matiang'i amasabane ensalimacha bune kokogoro mbomo chumbo nyali bali chaje. Buyamana. Ayogo saweru mwana ndagu nepigipigi. Naende bago haya. Mtasema kitu ya kwanza, Harambee! Harambee! Matiang'i, asante sana. Kwa majina naitwa Alpha Machogu Nyasetia aka Ngori. Komo Matiang'i komo Nchelicho olemo murori ngora tara na Matiang'i na ande ngora tereri Matiang'i. Ekeronga teranga people's power, mnasema power. People's power. People's power. Matiang'i. Everybody, Matiang'i. Thank you so much. Asante sana Nyalibali Masaba. Oyo no mo MCA okorokwa Boss Mairura. Gaki bwachandiru na Simba. Bwachandiru na Simba. Lakini Nyasaye nabo seseni. Asante. Ane kwa wataina nae kuangirite UDA. Awa tutumbi ya more. Wali wanje te Matiang'i na Kibagendi tigatukuana niga we mwarosire. Inje asama lieta ngoro ku Boss Mairura nani ni gondo mu MCO Masimba Ward. Na mayana Simba na chandete lakini tanjandete kuna chandete abagetutu. Omondo itaba tanjandete kuna chandete Matiang'i. Omondo ta chandete Matiang'i. For that reason, we all of us say Simba Rat must be one. Everyone one time Yarat, one time Yarat, one time Yarat. Your Excellency, we are here as the Kisii people. We support you pricelessly
we don't need anything from you. Abantu ba Minto tuli support Matiang'i. Abage tutu ba Minto onkwaya agakore gasiengia. Bako bwatete no mugakorokoro ku Professor Ngeri. Eke bae ke gia jete ke karusio nyonga muna mobege te koroga ke gasieke mirangu. Aenda asiende. Arati aenda asiende. Tuabarente yo kolunyari wali omugaka machogu. Baikaranse no mugako nyonga. Barusi etone arati abekire kerase county. Ere ole oseruya. Ngota mumurara fika 2027. Ngongera muri Kibagendi tutam. Ebuni ona tutam ya Kibagendi bali mubugata bairi nyali bali mubata ibanga akere kura ninje ngale chief guipugali ekali parliament erinde mbege Kibagendi ya chairman ya budget ala tajibira sisa inega boge tutu. Asante sana chief whip ya parliament. Bono toche asakuru kubomachoge. Bomachoge chache na bomachoge borabu. Lakini Ninchugwango. Please. Ninchugwango. One word. Just your name and the constituency. Your Excellency, Dr. Fred Matiang'i, and all the protocols observed. Inchenigo onkoro kwendu ruche. Igongo kanyaka Kasongo kweli aliyase mitandao. Kasonga enda asiende. Muko tayari? Almost Dr. Fred Matiang'i. Aba gusi chikura cheto chonsi pichibege kabwe kemo. Moruri bagatolike chikura korusike challenge presidential campaign ya Matiang'i. Tuonjo kanekerase abantu banjete Matiang'i. Toro biegasi koskebo senya saba seseni ngoriginde kerokyo ojumbe. Wabu machoge bora constituency tutaendana na Barongo nominations. Oyo machorwa yamo twando tyakonyo mugambi parliament. Machoguna omuskonyonka iwana bwango tutwalira na kwere ya motorose county success to yusimbaratinka biamono. Asante sana omheshimiwa Paradiso noenaye watandi mga kibuno MCA uogembo kipole lakini naende ndoje igota etegotira. Haya karibu biamono abantu ba Minto kwani gamu yamore njengoro ku James Ondali na ande Paradiso omo MCA we municipality ya Ugembo. Lakini kori yano wechumbe bwabo machoge chachi omwana pastor na ali wa excellence obeka mchiwiki cheriye akabeka mariete CCDF agateboile abanafunzi pasari lakini chiwiki ye cheriye chekiteye shukuru no mondo banjire baba bayibi wa excellence no mondo koro kukasungu ira atindiko ligichukura kiagera murande eri abayi lakini ingo basaba wa excellence bunda bwa kolega asingia kibuatana n'abantu ababande bakoro kuma alternative opposition alternative government wa excellence moire Kasongonka kiagera abana baito bachandikire barisi kubatako bende sukuru segenjo abwata ababunga abayibi unoyo tubwata machoge chache akoro ko mwana mwe pasta moibi bo moishi wa excellence otokonya osento nyala koira abana esukuru muyamono njenane county secretary ya Jubilee lakini national chairman noara ngoikara tutambue twensi. Thank you very much. Asante chairman ya Jubilee nero gocha gotambua officials naenda invite yo MCA bwe area uko invite other MCAs barore kaneba kwebicha umheshimiwa Olympic one word sikamutwa. Thank you Nchenkoro kwa Olympic Marieta na barongeza Karionduso Nyamatari koro machoge chache omwana oyo Minto kwaranga Paradiso Your Excellency kuna akwanire emechano nere itobwate lakini mumanyeta so mopira muno gwakwa omachoge ere yelo bono iga lakini baada ya yelo ningiyakoba baada ya yelo ni nini morojo mondo ready gaiga oyo nero go issue Alpha Miruka red card mambia. Asante sana Your Excellency, tuko pamoja na tutashirikiana pamoja hadi mwisho. Asante sana Olympic rafiki yangu. Sasa ninaita watu wa Bobasi. Bobasi omocho koro. Emote te gonzo kibono. Kai. Morote gesoreke. Oyonere igakoboli obuchumbe bwabo basi. One word. Abantu ba Minto Harambe
Arambe Chenkoro kwa Urubo basi omochokoro na nyora basi bata baga boka bata bono mochokoro na hato kubato koboko elinobo mojumbo basi. Your Excellency, biamono sana sega sengi okora akire gento ke mundo te biabantaba vale gaiga kerembure gotu no anchi kerembure gotu ko bwese liroba i musuri ko bwese liroba vale ga banchi tali musuelio Bono li musweli koro kwese ke gusi oro tutu. Bono bogambi wa Fred Okengo Matiang'i. Na bubwa chakiro tio kaigo. Bono ko basoromo basi no usionde wensi. Olegaiga to bwatera nemagere ya Fred Okengo Matiang'i. Aindo koligeri. Barangere bachumba bonsi pibabo basi. Bako boligero koro basi. Na chagaiga inchweka. Nainde botambe nkwenyora kure tomoni magega ya Fred Okengo Matiang'i na basoro ina mwespi tobwaterane magega yumurai oito elinde kusia ito na Nyamira ewenere pia mono sana. Asante sana Mochokorobono. Kitutu Chache North, Kitutu Chache North. Narora Dr. Arege, Mheshimiwa Geoffrey Asanyo, Mheshimiwa Joshua Nyarenchi. One. Abantu baminto bakitutu Chache South. Arambe! Indaigua arambe! Biyamono asama lieta iokoro kwa omowakili Joshua Makori Nyarenchi. Inche enkorwa kitutu Chache North. Inchoringo temo murana radio kono kora momo ngambie iko mambia kone twani etarabuga okoro kwa chapet ya kundi ndotake tomo kokora momo ngambie iko ndotake tomo kokora momo ngambie iko enko batebyanga ekero twabekire omo tawa 6 Fred Okengo Matiang'i nsa momo bekere bibago ekori bage bimbi molende asaba gambia ba MCA ba MP ba roko mochora abantu bara kore gase ya na tama gendero. Your Excellency Morochi Anthony Kibaye ndio member of parliament kwa karibu ya karibu pale ka atingia. Your Excellency ngo koboria na otale no mwana uyo minto eko bera uritu wa magena asenge yao karibu lakini no mokomu igorende obeke ntigatigi otale naye eko robo bobuina mutotagete keto kena ro takyo mwali Your Excellency oro protocols of serve na bagambos para kiyanga tuaro chenseye kinankiaga mede kia rigiti njebuno mo wakili ni mbate maoni reservations lakini ndende toko bodi naki bona ndende ne toka mbate toko buno kogoro akobwatisi yako gara wanchiru kerase dotare naye imaitenga oto yobo ngambira boko mawanga talibo toko mawanga eko ra wanchiru kerase tiganti gara apo tinya saba lende aende mbia mono singe chama gendero. Asante lote kotere rutore ndai to monto tv dieta constituency and one word please. Arambe! Arambe! Welcome the 6th. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Umoja James. Aspiring MP Kitutu Chache North. Engineer Njeliogo ya Chabet. Igorende njenda tebenga asetu aikire mheshimiwa the 6th where we are supporting you fully. Na otoramo na ndi yatoga ndese yetu kwiramo. Thank you. Arambe! Arambe! Chegoro Dr. Timothy Arege, Guru Kitutu Chache North. Tato tebege teke moiga bantu babintu Montegere. Mchena kolegasi na Dr. Fred Okengo Matiang'i University ya Nairobi. Ekarena aligetwe lero ngara kimile mire mego korogo. Fred no montomia. Ando manyete gas. Ure university pake serikali. Urwarwa serikali mroji sanjito cha sarekire. Isanjito njiri bobe. Baka bana bagondire. Wanje muri to chigorore. Mo wanje mo support Fred to chigorore. Mo wate sha. Chango kore. Mo kuwa tu mumrora ba cha yo kaliga.
mono sana. Arambe. Nyoro kyango one time. Yagalika one time. Kasongo inka one time. Mbali ngaba njirenga Fred there the 6th of our State House. Orokiango aroraba bitutu orokia. Inje Geoffrey Makan asanyo. Mbali ngaba mayeta asanyo. Orokiango iga. Inje Ndaruis Chafet ma bisambiri ochire katari boigo. Olio sali ligari boge tutu. Igatutage tomonto omokongo ramurusi ororo. Aba sani abaito tu abachire ga igosio ninge kwana borobwa. Bangi tamwe ya moyo ya one time yoko Chafet ya endeka. Kana uzi Chafet na boyo mo esaba bara chororo. Manjire katika bantigira bamuraba. Naleta ingine. Ninjo monene ndanyare ko Chafet yene bwate inguru choko Chafet. Injenga ngo Your Excellency. Percent chikurane chao, and we are going to support you. Kenya ngima yanjire Fred ntogo sabanga Fred tiga ave gari ro akonya abano nya sabaseni mo sabere ndio mwana oli nyakundio tabwate maskani Fred agende na Zimbabwe bia mono. Asante sana tobwate Ncha samarita ngoro kwa Emburembe igono muraibu abasase county ya Kisii ekijana kiama tiangi 001 abantu baminto ba Kisii county igombwate task yano na abasaiba Kisii twakora ira abasaiba ito civic education babwate chikura sobonge egeko gara matiangi oyo murocho karastensa timo baisa komo rabromo gusi oyo n'abantu banchire kurusugusu bakayiryanyi Kenya ngima na kigeko gara togo tebanga muntu no bwansi pyokora amasimba titogo chiko mwanchira none da keyemo Kisii county osanaki I'm sorry muntu no bwansi pyokora amatiangi including Zibarati agendeka osanaki yakwa nyomelio omo nabo tereria Zibarati na ndwanye segi egento geko gereria tanya romo muone Simba na ndwanye segi kerera ino Odinga alego change stadium because of Fred Matiang'i. Matiang'i tanyo aletiri bagani ocha konranya gitanya senge chalenga America. Ase sababu hiyo na kikiana rena achirega ya murembe kote ya bantu wa Kisii county. Muntu ndo basi pio koruwanya Matiang'i. Agendeka kuselaki. Arambe. Sema one time. Arambe. William Ruto. Zibarati. Asante Muchoge, Mheshimiwa Muchoge, one word. Na inkuarente Jubilee, just one word please. Your name and Engineer Justus Muchoge, Gamunguza Liwetowali, aende a chairman ya kitutu cha Saudi Jubilee. Ase Mheshimiwa Choki tujitobangane tumanye na kitoko ya nomination ya fair ase kitutu cha South. Mheshimiwa Fred yetuko kitura hotel kwa maana kuna Anton Kibaga diateva kitutu cha Jubilee. Biamono. Asante sana Engineer Muchoge. Tunataka watemana ki mayete ninje na rentete umuntu kurukwa kasobo kitutu cha South na usi aende ngacha kamutigera Anton Kibaga ndi nera kala so hivi onde nataka kwa sababu Anton Kibaga koi karanzamo toseli kasobo 100% kurwa kitutu na usi koi bana ni Asante sana Mheshimiwa Ochoki Vincent, karibu sana. Yamana, Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, and all protocol served. Chama Lietanguru Vincent Ochoki Gitene, aspiring MP Kitutu Jaji South. Your Excellency, Jengo Savege Ntekemo, Your Excellency, my MP, Tidimo Basori. Akibuno koiro gambiga karangera ke bagendi internal security anja mangana yandesa antigere na gote mama abutindi mo na usabiri mbere asante biamono tiganya sawa sim. Thank you very much. Asante sana unatevire
togo chorwa chencho robo chumbe Matiang'i achorwa president ambeke internal security elinde mbatigere bamenyokaniga atari boigo. Asante bono at this juncture elinde tinchi gocha naende igonta gete ntebe asenge ntorarangeri our MCA sitting who have stood with His Excellency. Your Excellency igonta iteko teba iga elinde nge omo chairman oito alenta ba MCA and then alenta ba MP balega. We have about 3-4 MPs and women representative aspirants. Abantu ba minto monyi gwete Bogetutu monyi gwete more tayari totaramo nere twachirega koigora this center of excellency. This center of excellence iwe achage tuno mheshimiwa Richard Momaima Onyonka unanaso eto bochumbe iga ngachankanye kora naende nkaruonga fence this school. This school has abana baikire form 2 or was it just the other day. So next year we will have teachers bago tumuga from TSC. We will have students babe registered banyane ko korama temu itari biye chimoro chega yani go muri gwa kankobi. His Excellency otorente ire vitabu ga books for koru February mpaka bono koru riba chagete kondwania. However, with the little resources we have tried to transform our constituency. Naende kasongo tuamusugumire kabi nyakoe gochikioge boni gabna tuamusugumire Your Excellency epare yungobe kwere lami na kimogo teba we have ensured chipara chiabekirwe lami epare koru nyakoe ekogenda marani epare koru nyaore egende mpaka Gesieka epare koru igonga esoke mosocho epara yende ne anyamataro nyabururu elu ne yende moigure ya Iranda igoga akinto temeti in this short period mtori serikali lakini tuatemire gukora amagendera mange. Your Excellency, the other thing in this constituency, everybody who applies for bursary nkomo atore bursary osewa nobody mongo teba neke maene everybody 17,000 people applied and about 16,800 got the bursaries. I don't want to take much time, but I want to say one thing to finish. Itubunomo gusi rasma tobeli boelimo mwanyigure isikari kinkorwanira abantu baito na kinkorwani wiga bunge galia na Kasongo na Wetangula na abantu bande ekere to korwana to simba na beke suti ya mabwanera iga na eneki ni simba na nikere osmaili de moroyenye nyawangina county. You have been disrespecting Fred Okemo Matiang'i in this county. I want to tell you today, we shall not give you an opportunity with those little goons you walk around with. Tutakuandama, my friend. Tutakuandama. We have messed up the education sector. Ndio sababu unaona wanafunzi wanachoma mashule. We do not have school capitation. Umeharibu uchumi, umeharibu afya. Simbarati. Hiyo ya Simbarati nataka kusikia vizuri. Simbarati. Simbarati. Na mumwambie Simbarati sana. Abantu baminto mbiyamure. Turakwana ninga ibayo nyamundoche biyamono sana. Amarietane Vincent Kemosmugaka National Chairperson go Matiang'i tebo igo. Ngesenera mugaje taba kwanire. Naende gontegete ko iradi bagedi a very shortest time possible indegere to monene libagato kwane. Tafadhali punogo cha
county officials Nyamira and Kisii Kaimore. Officials 1, officials 2, officials 3, officials 4, Vekerainia. Chair of all the 2 chairs are not here. Biamono sana, biamono. Secretary General Kisii. The Rising Secretary Gendo Ikarasi. Oyo rosa ne member nando kolegi women rebu wa Kisii County. Oyo ngochoge anyagoto. Ne member ese county official. Yako kumati nyogari organizing secretary Kitutu Chache South. Okay. Oyo yako kwa Madam Jade Justin Women League Kitutu Chache South. Kisii County. Alafu oyonera kwa Daniel Nyakundio Ngoto na secretary general ya Kitutu Chache South. Aende obukuligyo kwa MCA wanyatie. Sub county officials omugambia cha kwebitana buno oyo no sub county official oyo nyani bali masawo. Bas eriede. Samuel Gekonge Milieri, Vice Chair Jubilee Party nyani bali masaba. Joseph Waro Emboga Kitutu Chache South Youth League. Andrew Mochache Organizing Secretary Nyaribari Church. Gilbert Nyangaresi Deputy Secretary General Nyaribari Church. Diane Nyamweya Salimache Youth Representative Nyaribari Church. Ellen Moraa Women Representative Nyaribari Church. Joseph Oboge Organizing Secretary Bogiaku. Alfred Otuke Machuka Secretary General Nyaribari Church. Wapi Bitage Chairman Nyaribari Church. Spiro Machuka Vice Chair Kitutu Church. Omboga Women Nyaribari. Era nana toko ande tuta. Amoro Deputy Organizing Secretary Bomachoke Barakukas. Joya Sanani Kitutu Church Organizing Secretary. Bas, intubo noiga, badia officials badi intumo rigo monene akwe bijana inwe, tubekera iniga, His Excellency akwe bijana inwe. All officials batu pili, intuga igamu akwe bija, all officials. Stella Borabu, Women League Borabu. Judith Ongiri, Youth League Nyamira. Jane Mukala Bo. Bekera ini. Bas, piwak bicara kapi ware mun squad. Arambe. Asante sana. Asante wapi. Bas, toi karansa 20p officials ya Mamora. Tafadhali. Acha His Excellency akae, mtamuongelesha baadaye. Aseri Bageri ng'ancherendete all sitting MCAs, both Kisii and Nyamira counties. Tuakodile all sitting MCAs. Babekera inya bagwefuga bas. Hello. Mwarosire. Bako wefu gawoka ati iga dioka isaudi na uba ukabachorire iga
na njira ni mwaro sira bantu ba mito gaki na njira ni repi esa una ubasto onire tubekera inia tafadhali tubekera inia ba MCA baito tubekera inia 20p tubekera inia iga tubekera inia biamono tubekera ini torre kane tubekera ini go bas mwaerera ba MCA tubekera ini go mutwe na nyuma iga security sukeriera ini iga aba MCA tafadhali tutembee haraka totare bwangu no ainera ini korujuma peke sako iga bas tuabeire igo bas tuakore your excellency asa maskani yao ebita yoka na ba MCA baikaransa na obate ebita yoka iga na ba MCA baikaransa pa odeta yo kwana rose di excellency di bagabu rose di baga bas tena buya secretary general arambe Noena bachumbe Maria mbiyamo no bakisi Janet chubwango bas arambe Freddy Matiang'i wapi State House Freddy Matiang'i wapi State House asante sana toi karanza omo MCA aigaka yari mo MCA abantu bani ntombi biamono oyogano wayai Cosmas omo MCA kwa ward roli tukeli wale ya Fred Okengo Matiang'i asante sana na Mungu awabariki biamono sana asante Janet toi karanse bas biamono bari batene women rep Kisii County iga women rep Kisii County including Mheshimiwa Janet hapa tena preach totena tafadhali totene iga women rep Kisii County totena Mheshimiwa Janet my hands are tied Onyavere, my hands are very tied. Totenega to Aquevita, Totenega, Bekera inigo. Women reps, Kisii County na ateva. Onye woko Runyamira, Ikaransa. Women reps. Biamono. Baka Banyamira into Alice Chai. Alice baka Banyamira biamono bekera ini abo tobwata abako digo obo senator Kisii 1 obo senator Kisii Nyamira 2 bekera ini obo senator Kisii 1 obo senator Kisii Nyamira 2 Muregaiga arambe biamono sana mwa speaker ansa ba Kisii boka batena bari bako digo bo women rep Kisii tena igo oyo akoro kwa Bridget Ombati Kisii women rep Karansa oyo akoro kurosi Orondo obo women rep Kisii County toi Karansa Rebecca Nyatichi obo women rep Kisii County mubaro otiga Mheshimiwa Janet Ongera obo women rep Kisii County biamono sana asante aba senator Kisii County na bwa
Dr. Dennis Omwamba Masenge, Kisii County Senator. Momoroti. Josephat Momanyi Mubagi, Kisii County Senator. Momoroti. Biamono. Toika ransa. Abatumbe baba te introduce it. Aseri Bageri Nanchere Toika ransa. Tafadhali toika ransa tuensipe. Biamono. On behalf we have a women rep. Arambe! Abagetutu ba mintenda yenja gumbi ya malenga. Yani na intu ko sembaka basacha bato yari bagabuna ba ina tokwane arambe. Njatibu atinga nane ne mayoka. Omoske fredo kemu matiani. Oto ugo saba. Ogendo ligi chikura isiko kuna na raba meru bako beka buya na endo ogende mbaketebe tuago soroide oiketebe kutage tobe president ya Kenya mbobe na devire induti ya tomoli ligi chikura tuisipe na indi ke muranjore ngoli ndo women rep ebe ngingo motebia toe abanyi na tonyore chibesa chaisi chile raisi arambe mara kama inafika programa matania iga bana na wakaba ngina chama ne kama ku bridge keromati oba ngiro ko kundono tigire kero wonse otigira bangina banga igete monga ne kama ngina ije mama kuna moroje kuna kwa nyoke binyoro maiga kuna kwa nia bangina bamingo manya 27 nije terinde geti kinatoka kasi friend yoke kwa matian kama baya mbara odewezi yoko mopinga aende nyumbani kama baya mbara arambe nchenkoro kurebe kanyati jibosire ninche jenzi ngobori mo umandre isa chine nguika nae baka noeke logo kuikaransa abune shida laki kote yebyande our excellency Matiang'i oteme kondwane labune jenzi I'm fighting for my space ekianchi jenzi ni tutu akorangere tiyo chekobori chukura ona as former youth representative daraja Bill Market na organize daraja ama angina mbako kanyete mbale mega yao gari bedroom yane na usabiri chukura ororo abantu banzi naye bako bwati wana nataka kubatebia ama kusiba kutebeiga ke umukiare ke wundi moba tikatombwate sio mheshimiwa ito friend Matiang'i lakini tochonda angeri tokwana toroma toko ile county yetu bosi Harambe wamama mpo, vijana mpo, comrade power. Aseri kankuru mkoro kumeri omigiro ngobori kero ke women rep Nyamira my boss yakake tingo ane lakini atebirega nje na acha abunyero tiko batenga Nyamira to go on top of things. Excuse me, Sibalimora. If you are not willing to be disciplined, then you cannot achieve your purpose. We cannot all speak. Esa masikani ototagete Fred ya kwane no ninche. I have no agenda speaking here. Katemo mojete. Katemo maite unango kwana. Kono kieke mokuruane podium. Tievinte vipi. Tosikane, tuanchane, naribura enu motwe. Mogoja kwa wabuna machara. Tikati nyomana. Kemo sikora mwango rangeli candidate. Biamono Sara. Biamono. Twakorire asamangana ya candidate boss bit. Twaiwana nile. Omonto omubwe ko kwana. Your Excellency. Egavana ya Itogocha.
Ezekiel Majogu, karibu. Your Excellency Majogu. Asante mgeni wetu wa heshima siku ya leo ambaye ni Daktari Fred Okengo Matiang'i abagetutu lenjo kumbia mure mwanjire tajira tuile chitaka 15. Mimi nitachukua dakika 2 na moja ndio hii usienda yenjo uwase nyumba y'umushia chakerete mboge tutu unanko batengo tambe omuwe tutu noro motuo gusi naende karo omuwe tutu akororia shiketo naba gusi bonse bawo koraki wanjire ngatuasi byo tokoria sumwana uto Fred Okengo Matiang'i ingoro kingo nga mwesi nga mokoria se Fred Okengo Matiang'i eria kabere eria kabere egere iga omonto bwate ekabungu yokokonya Kenya Matiang'i twanjire nganere togunga mukono ekyo maeri abantu baminto babogetutu ibontagete nje nomwesimiwa onyonka n'abantu baminto bagushiengima wanjire tore tumugusiamo narora abana bagusiba kwanekerwa ryegeti ya kisi omugetutu akabutwega hasi mwancha manganayo obochawu motetie county abantu baminto n'abaliere iraiga esukuru era maridati muroche nebwate birashi bya ICD omuntu gocha kobaletera naindaira ni abana baitu babutwega hasi abagetutu n'abana bandu bagusi n'omwana okoro esekero machogombaki tungana n'onyonga mwanjire tutaramo komurancha abantu baminto tubanchete tobamo tokole gasiamo naende tuabaki kiserenga obonyira bore kisi ntobotinyi ntobosi bwansi kisi erabe naende totwaro barayo boronge yasaga nailwe. Buyamono sana Your Excellency Governor Aseri Bageri, buyamono sana. Mheshimiwa Barongo. Your Excellency na atebiwe tigang'eri Bageri His Excellency Fred Okengo Matiang'i akwana arete abachumbe bane batigarete. Karibu Your Excellency. Abantu baminto buyamole naende tokwana ni gana mawako mwezi mwezi buyamono abantu baminto wono tigamba saraiga oiwana ine balimo bwate blackcard balimo bwate fufusela na kero monto tegerera mbatebi muy buete cuando esto quiere queda ganinka tukwana n'abantu barenga tali boygo niko chikorwanda ni bagaka na kwanire nitanga niko introduce n'abachumbe baitu bara naende ninge abaye msie babere batotori bagana barabo bakwane bas abantu baminto itanga ni kapisa igango akira Nyasaye mbuyamono twanyoreri bagatwanyoranire iganka twachire function yetwacha yokorose skuru eye erokire lieta yomogako minto yorarire Mheshimiwa Dr. Sakari Nyonka iyokana gasi nyinge yokwaracha ese ya ito igaiga kabere abantu baminto gongo akira
omuchumbe oigaiga enduguyane Anthony Kibagendi ng'ambuya mono nabarai bari bonsi mwachire iga otobwatisia esemere memi yabu nabono mwacha n'omwishinwa asemere memi yakorire iga egekogera oburai igo bororora ase eng'encho y'ogokonya abantu tokorera abantu emirimo igo omwishinwa Kibagendi first of all gongo akera mbuya mono naende ngotebi buno omwana omino monene I am impressed myself negasi okora buno omochumbe n'emiroberi buno bangeta buno abantu barino batenena igaiga bari abantu baminto lero tigankwane maiso mono nemware gontegerera omumuro oyo igakorwanigwa ase eng'encho yane Kibagendi igakorwanigwa ase eng'encho yane twatwarire oburai obobesese yaito abantu babwate libero n'endamwamu ase abantu bande ng'a yani omonto tabaisa gwanje ensembe yondo omwabera be bamanya gutaka mokorere ebitina ebinde bikorusa ito igaiga ase county yairwe ase Nairobi iga ari ase abagambi bakare nochi ndamwamu chikare no Kibagendi yakogambwa nimanyete. I can even say here nabete serikali nimaite bune serikali yako nemirimo eketari gento montora bungura mbundise njebon na igule nende nimanyete. I want to say this here openly. I am aware that people are raising money, some of them senior government officers raising money to come and fight this MP here. Esenge njimamo gaetete na bagotiana na Nairobi bagotiana royo bachakire usangiritiwe esanga baje kurwanya Kibagendi bamurusi abage tutu na omota geteigo abantu baminto na omota geteigo anye tali obokere sto kange na kwana ngane ngogure tiwezi Kibagendi na chete zbako genda titiko batokere siko batokera uchi egeko gara Kibagendi negasi yakokora aire n'abantu bagitutu chaje South gose bona tali boigo naende kerago koregasi iyo ninu abantu bagitutu chaje South muramanye naho koregasi momobwatisi tali abantu bakaransero gorogari abantu bande mekora ya sakwire nze yakolire abantu bande egasi esinyete batalmonye tikende iyo gibyoka kera lintuko muna chinyoni no nabako gamba Kibagendi nabako gamba kera lintuko muna bako chikomo Rusia irachira zuko Rusia montoyo ase ngentaro moremo yo nante tengo tebio wachumbe ba usi bali tole na barabu ya tomo taka barabu. I will die with you. Egeto gara abamura bale ga ya bande bakurwanirwa ase ngentaro bale nanji yani omonto party concern no mochumbone no the one ero mochumbone is the MP of my constituency na party kitabaza ko banainche na nero mochumbone ayota ite ko Rusia bire janta na bire bire tiko tana bana bami bata bando ikire so abere chibali mu buja don't understand abana abale gaiga abamuraba bachuma abajore tuga abande. I am not ashamed to say this publicly. Some of them are wonderful, nice people. Very nice guys. I love them. I want to work with them. Chikola chiko ika ninu moju kuma ninu moju. Abande be introduce ika. Hey, they will come before you. Munaje kina. Kama anajire kino mwa jolire. Njemuna mwana ndewi nere mugorega zinere. Na go pagwa. Even when I was a cabinet minister, I worked with everybody. Koroga usi. Ekiare ngendo kene ngenjo. No kolera abantu wa mintegazi. Kosomo notali boygo. Dona koletegazi 10 years. Ese cabinet. James Ongwae, omugaba noito RODM. Omuga ko professor Ongeria le senator. RODM. Nende twancha ine. Oise koma nyama nganda muna wono Ongeria nkonyete. You can't believe it. Wako ndange twancha bien sema aitata no mwana ito no nyekole serikali to basoko kwaneke to koleke. Abuna bwa busia abantu bekene. Kone kerto gutara to le burongega na Richard Onyonka to kubwata na to kolegas. Kibagendi yo seinoga gesairoyo Patrick Kosera omwana yogoro majo goruko badia
tokorega tona barabo abantu bamenya guchake bitina ngati tujikoire siasa sobo tujikomo tukakobarwania batikore isibesa bona ngati tujusangire tibesa cyo boibi ngato tujikobarwania ngamba basaka bana majani abantu bamindora amata kitobo kaya ibuno hakuna na inde egendo kende otogo tana naba muraba lekero to kumerana there is nothing to discuss unaona basena tawa ito agusiga ababere Richard yoyo unarega enyonka na okongo mogeni ulisini ya kanzo ekero to kumerana amana to kwa na yagusiga ngendo kitojo bakone sabantu bayi natogena ndane stoko genda bakoko bwata na opposition ndonda agenda on tebeka tiko twala abantu baminga abagusiye mata itenta nje bweka ekero wana bako yibago itoyo orumu tinyuka bali na no sala tana koja ebitina byoka ko independence. Let me tell you abantu ngote abalinga na moi na kanu ya linga bobe. Let me tell you, I have been here, I have read things since independence. Hatujakuwa na serikali ya bitina kama hii, chuki bitina tupu kila siku. Sasa ni kusukuma hawa wajula kuwasumbua eti kwa sababu tuko na wao. Mungu ine kiongozi wa mkubwa wa bunge, kiongozi mtu mkubwa anazungumza maneno ya utoto dhidi ya huyu Kibagendi. Anasema sasa wewe wacha tukutoe hapa ili ukuwe na nafasi ya kutembea na Kibagendi na Matiang'i. Kibagendi no yo minto, I will work with him. Okoi bobo melodies. Wewe unataka hivyo? Na kimota kitendale. Yani ndale buno muntu tabwete abantu bamingo. Hapana. Bobo gambi abantu bamingo kigamba tebe. Obo gambi nkoli hitole. Ekiagala Kenya aga na intundo bwate haki yoko boli obo gambi togende tuire keroke tokaranzo emiremo na otoko nyarando maetemeremo tobange nse ya itoboronge ari bunanko batebe bavuziba minto. I will not let you down. Como na kumi no nyeni ngo bantu bara akejiko. Na be minister examiga tokabanga system bakenze ga akajiko erende gabange gasi ndusie sati barare bunanko bangeze bora iwa wote rete bikina byoka oh you know oyongo tarabana na Matiang'i yani ntare tintwara na bantu bamingi abo muraba togotana barabuiga tone na barabu abasene tabaito babere abajumba batone na barabuiga aile toda itotare na inche is okay abagusimba je bakobange baadaye usawa unataka bwana yeah oda itotare na inche that's fine, it's your right, I will respect it. Namba ibe igani nkande, and I was looking towards this opportunity to say this abagusiba mindo Korinda Leon since time immemorial. We are peaceful people, we work so hard, and we treasure and believe in hard work. Koru Lodwa, ogenda Taita Taveta, ogenda Mombasa, ogenda Sange, wikiri na Isiolo. Abantu bayitoko nyara bagusiba na bakontinyanya, bakole matinyanya. Meru ogenda Meru town. Aba wakili. We believe in hard work. That is what we believe in. Honesty and hard work. Ntuntu anako swala stokuruana. Na ende kero to waka chikura kusiga every time. Toto jora wanto jora wajume twanya twajoro mondo yo Ford Kenya, yo ODM, yo Kyango. Lakini wa mwali ya chikura chikara twate waninga bora tokala na usi egas. Tobe yama. Ntu anakuruana. Omugako yo Sakario Nyonka. Ugalinge minister kana linge school. Omugaka Nyachae. James Nyamweya. Babo Sagi. Andrew Manga. Bakoli negas bakoli. Babangire mbere mu Buronge bakoli. James Ongwae nabega bana itogusiga iga 10 years. Mwaro wita abantu batinde kwenga nerega bana. Abantu baminto first of all, peacefully, because that's our first line of action. Peace. Nale karto ko bolio marembe, e itamine tinge toro boba. Elaini ntanga ni marembe. Ebi interview kare kana gusiga. Nga bantu babo itwa. Totara chaga twena nyakitari bono mambia hema. Twaji ko romo isimu olio ko kwembande.
Omuntu ocholire n'abantu wakere chikura n'abantu abo itua town gati bunesese aba gusina mota ketamenya ngenje kabiri kero mo gusiore moyo mwakorega kero muntu abantu aba baragererie egeko gerekere ngente kebe kabisa na mweta no muntu uzuno muntu natore birengiri byao. So what? I mean, we are democracy. Na votu wale birengiri byao na bora nkani no eninje. After all, abagagaba, and I can tell you proud to be for the entire time I've been in public service, every time abagagaba usiga babo gule babo ngeli umwako majoko karanse gana bande they will come to me no eninje bankani. So what do you get the presidential candidate? But you don't want to see it. Even Catholic priests here band. Banga Christian man ringa Mushima. Adia ocho to make into Joro chocolate. Nadia chocolate. Go Rama. Amaskani, our Musina to Kini Namaskani, no Scavan band. Only quiet leave a Ganya saw, coin the coin, the leave a Yokoravan. Amainga ino naba usibo karansta mwezi kero monta amainga ya aro mobiro na rara saibeti ayena amainga naye no karansta kero monta ozo no mobe notewa manya notewa nganta kiwesi dia amainga ya bantu baminto analinda agambe hapana. This arrogance tokora kiuga nega como no okora ke ndokie ogoita bantu como no to okore ka sipaka bantu ogwa kere chinko watebe nganyare kera ringo bogambi na kolete ke na kole obuna bobo nene ya watu kama kiongozi tena mchukue panga mchukue sheria kwa mikono yenu eti mtafute kisu sijui mfanye nini. Hayo siwezi kufanya, lakini nataka kuwashauri viongozi wa serikali, hii mchezo hii sarakasi mnafanya hapa ya kuingiza siasa kwa security, mwishowe mutalipa bei kubwa sana nyinyi wenyewe. Kama unaweka amani, weka kila kitu vile iko. Sasa polisi wanaambiwa wafanye mambo ambayo ni aibu. Eti county police commander wa Kisii na hajaenda huko yeye mwenyewe. Huyo mheshimiwa amepigwa ako hospitali, ni mtu alichaguliwa na watu. He has not gone there. Even any of his senior officers have not gone there. Police sasa wamekuwa complicit to crime. Eti kwa sababu kuna mtu mkubwa ndiye anatuma watu kupiga watu Kisii, kuwa watu Kisii. Aba gusia barako imokera, osi abako imokere. No to ale soko genda. I am telling you the truth. Enda na mkono wa kushoto pole pole. Na heshimu sheria. Sisi tutaheshimu sheria kama laini ya kwanza. Lakini it cannot be a permanent position. Kila siku ni watu kupigwa tuseme tunaheshimu sheria. Citizens are going to get to a point where wanajiuliza how long. Lazima tujitetee kama ni hivyo. Lakini kwa saa hii tumepeleka hii maneno, tumelipa mawakili. Sisi kama viongozi tunataka hii mambo ifuatiliwe kisheria, kwa sababu watu wale walimpiga yule mjumbe wanajulikana. Tutafuata sheria, lakini it will not be permanent. Waelewe. I mean, if they don't act, what options do they need? Yeah. If they don't do what they are supposed to do, what option is left for us? Is to defend ourselves. Oso unataka boyo. Omo ndara wote buo akobete liso, akobete keregendo. Aka bana bao, mambia como mino. Ona kobe kamarunze como saber. It will not work that way. Na Cliff Ombeta, wale mawakili wa Kisii wote group, tutafuata vile mtaenda na hii kitu kisheria. Lakini it's not a permanent solution. Permanent solution ni kwamba sisi sote ya vita hii mnaona hapa ya Guns. Ni kama ile inaendesha huko Central Province, huko Kiambu, sijui nini. Na ukweli ni huu, tuko nayo ni kwamba tuko na serikali which is incredibly unpopular. Na kiongozi wa serikali, you know, acha tu
tuko kwa uongozi tunaelewa hii maneno, na wale tumeingia kwa hii siasa tunaelewa hii maneno, na Wakenya wako na ile shida, sisi tunajua. The data that you have, we also have it. We are polling. We have international firms. We are polling. We are seeing what the country is saying. Nchi nimesema hawana nafasi ya kushinda unless sisi upinzani tukawanyike ama watumie violence na guns kujaribu kuiba kura. Tutawakubalia? Basi wafanye ukweli, ni kupembeleza watu. And that's why sometimes I wonder, and please munikubalie, I even ask this question openly. Hawa watu wanatuambia tu wao ndio vigogo wa siasa. And I keep asking myself the question every day. How intelligent and smart are they? Kila wiki akuje kupanga guns kuwa Wakisii. Hiyo ndio njia itakutapembeleza Wakisii wakupigie kura. Na mmoja ketego. Mmoja mtoa ujiba ya sawa na kukware tao ni manga unajua njia bila kura. Pato bojoni wone boroko yeri. Boji wone ngoko robo ndabwa to zikyo. Anyway, asonga janboino na ze support ya ino. Abana ba minto bagusi, let me tell you openly. Yasa naringi umuzi wikingima. Mwandoje. Enjera abantu basoka iziko, enjera to kugamba n'abarayi bawe chikanisa, abalimu, abarayi babangina nakera abantu. Kurukera zembo yato sichikuru kuze kumena sabe zengima, chikono ndabi, juse ito kilivu, juse ito kwale, juse ito kami, juse ito bokulia, juse ito to talere Kakamega. Abantu bako to tebinga tata. Kwa to kwanya chisemi, ona to oseno sibiense. Abantu baminto kogenda kulijikora isiko na mama chongo kora liwo mata que tentie kulijikora isiko jeko rende menengu na makindi ya busongo abantu baminto abara ibalega leaders to umaite tusikabantu nakeko ya mangana ya school ke bageni narko devinga tokole buna tokunyara tokonye school we nenda senge njana chalero iga ngoji kobeka tole a fully fledged computer lab school we ti computer 40 moi sonde twato me tomonto o kobeka internet iga ko itera Starlink ko bangano mujumbe abana ba so ni school secondary wa nyora internet ya ba download information to social media internet na ba ni ba prepare history wa nyora material ko internet rais tokore ngenje kabiri na toko genda toko anyi school je ika na to somya abantu baitu era abantu banda amoko na baba kali bikoli bana okana abantu ngwaraga. The problem is education. Little education is dangerous. Ondo abantu batabuka jisemi bone bakadinga ebizomo ndabinya sai yenda kisungu gali yeli umuntu liko professor nyani yumo somenda ora na gore count yenda kuba kweni ora na professor kibuza kimwana atikete count oine nduruwe ya mapia ni mbire tai ile na 5 nende to ko nyoro kwero le bara ga so ngani professor montakire te ikwa ya dio kwa mangana makera kinya uitegasi bako waka chingo mutako kore gasende egasenge era kana bantu ora negasi nene mwancha abantu abana ayo to tamira abantu bako tutamira ekere ke ndokia bere ko moto tamoje sabarai gachisi nyare bo mindato ko gachisi nyare bo mindato ko abana ye bako toita ko so no tali boyo bara imbago ne tiko itabana bara ina sabantu bako tamoje kabobo tamiro kababa ntaba ya mukwa na jinkwa na jama sikani na hindu na wali mukora igotoko basikaki andage komi moto tebi smuta ke to play a role moto tebi na moto ke nini wa barai we will respect you bake koromo uitaba ntaba mintenge njeka be no uitaba manyinga ngakia igozora sikuna abantu ni uitaba manyinga ya bantenge njeka be abantu ba minto mo baisa kwanja jikura jigoika ebinde bikola kanenga abantu ba uitaba ama abantu abakompeteli abantu bake jikura nkole ro malio esa abantu aminto tubugaterane tushirikiane sisi wote. Jana mliona wakati sisi watu wa upinzani tulikuwa tunasema mambo ya budget,
na sio sarakasi tu, tunasema kwa sababu tunajua shule iko shida. Walimu wakuu wanashindwa kuendesha shule kwa sababu hakuna pesa ya capitation inaenda huko. Sasa pesa ni kupora na kuonga watu, hiyo ndio kazi kubwa. Ita watu pale wapee pesa shilingi 10,000 kila mtu, ita watu huko wapee pesa, wewe ndio mkubwa, weka watu kwa laini wapee pesa. We can't develop our country that way. We will develop our country by being disciplined. Na hii kodi kila wakati, kodi ya rent itoke 7.5 iende 10, kodi kwa M-Pesa, kodi kwa kila kitu. Na huyu mwananchi anaitisha hiyo, ndio analipa kodi housing, ndio analipa kodi ya SHA, ndio analipa kodi kila kitu. Bami ndo mliko kora bantu wetu mbatonya areti tuawasoro ile na ndenta yale tole ndo kolegasi nkole renko watebia bantu baminto moto sabere mo sabere nyasaye tobe komo le mbese ituga nkina keba na toyetana na dotwara na tora twale. That is why njendali wataki wala yasita mondo la kale ke tunala kale I can't, you know, I want to minto, ndio the system to government to ka na maskani to iwane, lakini kujua attack ya watu kila litugongo kuna balama watu, eitani gendekia, nene no ndama, njibujini na ogere ndiye kwa yala, kwa kada mete tinda ngere usema la ikomi. So, ngere muteligento, lakini tobuga tsia bana wa minto, na ende ganko ba kerambu ya mono maisa moralega, omoga kama jogu. Bagira abalega mwezi mokuboli chikura endugu yana kebagendi Obadia Besairo Patrick Muchumbona bonga mali banda tana mna otokolegazi dabali mokuboli kichikura moja kama ngana akinga maziangi ochodra bantu bae abana bara bachimbe barobisi yankolegazi na barabo umwako woja mutko endera ini gende raini mukermo anajire gina njetingo cha kwa dictating aki abekeroyo na stako bekeroyo awana awonzi bina bami ndo zo ntali wewe kebwe kenu no montana atebyo chore sabana wa minu ngano rwanje ai no anje iswali uneni abana awonzi bina bami ndo bonzi mbanjete na ende I promise you onye ngendo kere tu atianire oma ite party leader ido no Uhuru Kenyatta. No Uhuru gago tebanga tokore nomination free and fair. Never no MCA. Aitago sumboka. Enga kirie ko kayera ini abantu gendera ini. Abantu bago tebanoyo. Na bano musani no linganjete. Enyole ngatanyole tie sabante sera ini. Ndoko lienjere ntoranyare como konya. Ega asiasi ko nyole kasi ende ngao. That is the way to go. Lakini mto chako mogadana ngabano maitema tiangero chodra bantu. No te gu monta tengi sabana aba obwate bane choro no rwanje ai bonje to kuneki abanta bonzi banga buna bana bane ose banga buna bana bamindo kiro monto na wate talent ya kiro monto na wate ke ukia bali baro bisibono to kore gas na totale na bali moko liki karibu totale na inu moko uma tiango andale bo mai inu tutoke ndamo ozo no tali boyo to ndamo totale twenzi amo ego je wikinga ki elia bantu na wazo danga yaya oyora akorere matukabe tibano yara bwateroro o president no regazie nyinge ndokore gazie rokete indo wekere chikura morere no toko bange meremo oyora atukuzi ko ndoko matenga enjora tenera bocha osora bere gocha lakini esibono tobwaterane na bana ba mindu na tole na barabo igamba sigete na ineta kubasikana bwanchani no nyamba ba minto I will be very responsible if I don't say this. At least one thing they need to know is this. I respect them. It is their right to have this job. About Zimba Wangan wrong. Also, on a telephone. Moba Nere again, Mubange. Moba Wangan or Japonga Wantura Nara Colegas Navaru, Togotara Navaru. Yasa ito abasenya abantu baminto na ende tokatrane stoko gana ujus na abagaka baminto bagusiga abagaka baminto wazee wa Kisii. Mimi nataka kuwauliza, nataka wajumbe wakuja hapa kila mtu asalimiane na wale MCS wako hapa na nyinyi karibia ili MCS abantu baminto. Nataka kuomba wazee
na akina mama na wale viongozi wa Kisii, hata viongozi wetu wa dini, tafadhali chukueni wakati, ongea na hawa vijana wengine, hawa watu ambao wako na hii tabia hii ya kutema uti, unaenda kukomboa guni, sijui kuua nani, kupiga nani. Tingo nyara utianira bantu bamingo kana wote ile moni wikana ni yakai eto usiye kwa ajire iburu ko tara rumo wana zigisi na ralia na botende yani urwane siko oturero itimo na ngubambibo kozona bakamo bengotewa okotera ngesa ngotera rumo oturero itimo oyo na ngubambibo urwana zigisi na botende ngoko tera ngorwana gisi town ngoko tera ngorwana bogetutu mucho kuita watu wase bogetutu na gisi town ni town to bali abaka kama minto ibambu yati je na basorra mu mwana ine ena basorra ko kwa na bara ya ngora ko te magere njire nge bokusiba ko genda umugambi no y'abantu bagotamera tali ogwita abantu wisiya mainga y'abantu bayino it can't work like that bas ti computer jino otira mwalimu ngayari ose wati anelu watama tera kwantela serikali bali utianira abantu ga namba basa kutu musangerekano oyo abantu bamdu tigamba boli abantu ba serikali kibatacha mwacha na wako utudera muri abantu bamingo na itundeze kwa serikali Yawana kuya kama kuda nisa enaro board tigecha na bana be skuru bali bala na bali be skuru e tigo enda anda injino murayo kandi ko mugati amana bana na bali mu kwando mwana yo minto egento kesini achaba borere chai no mugati enda bera botambe abege bitimbu dirito na de chagufi chokole n'abantu n'ubuzika abantu tajyo kuita abantu primary amone secondary ona tigaba chakero montakwa ni tali molimo elinde to roto gende ta jamii abantu magatranito yasae abaseni abantu baminto mogandira ko banobwanjani moto bwatsi balenga mawante binganya sanko nyenya gutanga takakene kuzikura batigere usi ngere gori tukora isiko talibo wanje ngere gori tukora isiko batigere usi batigere mo banga bangana gizi tawni yabo ya sawa baseseni ndiamo Ende uendelee kunyuma. Oyo yakoro kubadia mujumbo machoge barabu yabatwani abagetutu bamintombu yamole Takitokota bambia mono asenchera mwabere mogosiro mujumbo ino Anthony Kibagendi kagetenga ninche gweka nkorosi chikoroba bumachoge lakini rero watworokirie ekoroba aba machoge murega bugyange bichuli Your Excellency ainche na kwandikire bumachoge
toche ko igore sukuru ekorokunga Kenyoro Primary School na indere ekoroba bunenyombera ingokora abantu baminto ekebeya kelibone getobekerete wante egego totomera paka drone sai etomani ekomanya ebikoro totokobe ototunyire gamanyete pakase tomanyete iga akorete investigation asekero monto otosongerete simbarati ekerogo chakobongo gabana bumachoke kabeta yale kuita abantu baminto bonsi Kisi County kyagera abagusi omugusi omugima okwangire igo tokaranga nembande kweka gwaitete oraire nyagitari kabeta yale otoita twins naine njengo tabaiga ase balimo goteba ngato tarete egoti ya Matiang'i inu ekere Matiang'i atenene gusiga atolendere chi computer ngaimole emotage to mano minto Matiang'i arusi kuchianga abergetiliana atikale mweka abentorobo injoyo minto president afadhali nje simbo yanto mere bage bila robo tuko bini tenku kanichoga mberenze okonye egisa kujeito uyamono nyasa baseseni miyamono sana watu wamito miyamore kakikwani ka miyamore je ukuru ku Patrick Kibagendi Osero gomo muganga nini mweka muganga mutuko ukuru ku Kibagendi Waiguri n'abacume dore babiri bunge twaguru ku Kibagendi Olo Kibagendi naro muya na Kibagendi naro mube je no uri omuya one ro uri omube Libago se likoruvuga Okwe tangula garago de banaki order you are out of order Honorable Kibagendi uri no yebona Lakini okwe garago zanga that is a very good point that's good we need to warn Watu bamintumbi yamane songo jeso wonge we love you ege ntoneke mogyoka siasa ere mutwa ngamba tebi omoruya uchire na tawe yaye omogere uchire ne yaye omokamba uchire ne yaye omoikoyo uchire na gachako ne yaye ono intwa bagusi ani intwa bari tutarosi nomwe itwaki na yani abagura bande bamatotenge sikiseki isumure igatokeire suboi induto izani korosi nomwe ito lere ito korosia Itu tu baba saja, true friend, Okengo. Yasa yule. Ama gendu tu baba mintombi amore. Engo. Hadi ifike hapa karibu ndio nini? Sasa kuji. Nataka simame. Unasema hapo. Tusonge kabisa, tusonge mbele. One time. Check. That's out. Haya. Haya, tukaribia hapa. Nyarenchi, rudi kidogo. Rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma. Sound, rudi nyuma. What? Nyuma. Sound, rudi nyuma. Usonge mbele. Kabisa. Omabune birenge. Macho kutuoma.
machogu tuoma simba omobune birenge machogu tuoma tuoma simba oborusi mochino moretayale harambe. Sasa leo Kibagendi tuoma. Asante. Sasa tutulie. Sasa igari ya system abantu baminto asenge nchembura yachire totegerane asenge nchembura burateyo haya totegerane bono lero twachirega etore n'abagambia bange ga otore na Fred Okeno iga notore ne super senator okoroku Richard igarero mtorero mheshimiwa okoroku Obadia mtorero mheshimiwa okoroku Clive Engoko Gisairu mtorero mheshimiwa okorokwa Patrick Kibagendi Osero bono asenge chinsa mtobwate nensalimache mtobwate aspirants mtobwate MCA aya naigule bono nachakwa nemokuoga aya your excellency etwata katokoreiga nare ogotenenekera gokiobo MCA koruga Kitutu Central Ward okorokwa Emboga Joseph Gwaro nereto Emboga Joseph Gwaro kayare Joseph Gwaro mtobwato yonde okoroku kaka Sungura Josephat Nwara mtobwate oyonde okorokwa Joshua Ekiage naendega mtobwate aspirants aya tupunguze vuvuzela ndio tusikizane hapa pia tumesikia nimesema Kiage yuko hapa tuko na MP aspirants tuko pale na ndugu yetu anaitwa Clive Ogwora anasimama Kitutu Masaba tuko hapa na yule anasimama kiti ya MP Kitutu Chache North anaitwa wakili Makori Joshua Nyarenchi hapa pia tuko na wale wanasimama kiti ya MP kule Bonchari tuko hapa na engineer Maragia pia kule nyuma tuko na MP aspirant anasimama Bomachoge Chache anaitwa Ondari Paradiso tuko na MP aspirant wa Bonchari anaitwa Mheshimiwa Cliff Ombeta yuko pale nyuma na kule nyuma momanyete barara ya Ruto totegerane momanyete barara ya Ruto South Mugirango narogo tenera chikura okominyokani no Osoro igakoro kuna Dennis Makori no are maegaria mtobwato yonde ogotenena chikura Kitutu Chache North okorokwa Geoffrey Asanyo no are maegaria bono ntagete tokoreiga
aseng'encho echinsa bono aseng'encho echinsa igo tokotambua aba omoseneto oito momaete super senator aye ulibaga akwane Boyamole, Yorokiga, Egente Kamoyo Kangoteva, Moreno Momuroyo, Momosike, Momoagate, Momomuate no Komokoiga, Yorokiga, Morende Kibalendi, Morende Isairo, Morende Janeti, Moreno Mati, Arabe, Rudoma Yawotia, Konga Morobo Gabana, Osenaki, Konga Morobo Gabana, Nyoki Gaiga, Konga Morobo Gamachogu, Omo Gabana, Nyoki Gaiga, Eti Munere Dio, Nasama Seseni, Tigamatiaya Wakwane. Mito Bana Jambini Amjambo tena Kuyamole na ende Kwani ya masukani ya mito Abantu bamito Ayana makumia Mbuyamo na soko anjani kwa ino naenda soko cha bonge naenda wakusiba minto batebi buyamono aso otene na naiche robanjani kwa ino motambe tuachakire sabari yoko liye keroho kyumo gambi wese abagusi motakete tonore keroho kiase wano watarama respeta usigorelo Namasoro ile kamoranche abantu babintu esa bariye togenda tuenzi bito tuekero monto de datigara isiko tokata chikura toake tosoke isiko tonyoro gamweze na intu abagusi tokarasese bito bieze bito bambelwa wewana ni naende muna momanyete Gastego tosinya, tuakorire gazi mutambe, naende mwaita unatuaro wenye nzega tuakorire gazi. Bono ngangende, kobuata ninya ameni, nomo muloyo ororo, oyo kwenye motema wanto wakese itara wajako toruania. Namonda kete toruani we, na awaso waila watu wamintu. Awara iwaito wanzi wamusi, ganko wasawa. Nonye toko chikoriki chikule toko iya Toriki chikura Toriki chikura Kama sikani Logo anchani Erite toka sokwata na wafami to chikuma Oiwana nire Amagana ya vete ya kusiye somo to chorine na wanto Umo ishimi wo county assembly Ako ituna wanto wakasoido Aina magana maya Abangusina wamutagete toitanego abantu baisido batagete towatarana tojako abantu tueka tunawatara mutule na ina manane borai ni mmoja kwa chorai basi tuiga ito waisemeka sto wanja abantu baito jako wata na chingoma oita bantu baito igore yabo gamuka amanyi ngo wata emunoriga munondigeretiga na rale meyane kera no yo minto na ina no musio minto Nota koitera mainga yo monto mino.
tutoweza kubalege tutu aromorembe tuli kitu aromororo na masikani tobe kama tuwaito konfiamo abantu waito ninawaomba tafadhali sisi wote tuweke amani na hata wakati huu wa uchaguzi tutafute kura kwa njia ya amani, sababu nyinyi wenyewe mnajua kuchagua na tutachaguana sisi polepole na tuchague viongozi wale ambao wanaweka amani. Tuheshimiane sisi wote. Nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia. Hata wale ambao hatukubaliani nao, wale wako na mawazo tofauti na yetu, wote ni ndugu zetu. Tuwaheshimu, tuweke amani. Na wale ndugu zetu ambao wako na nafasi ya kuongoza sasa, tunawaheshimu, watufanyie kazi kwa heshima, kwa mapenzi na kwa kuweka amani, hasa katika tauni yetu ya Kisii Town. Ninawaomba tafadhali, kama kiongozi, siwezi kuwaambia eti tuchukue sheria kwa mikono yetu, sasa tuanze kulipiza kisasi na mambo kama hayo. Tukifanya hivyo tutaharibu nchi yetu. Kwa sasa tutafuata sheria. Tumeongea na mawakili, tutafuata sheria kabisa vile inatakikana, ili tuhakikishe kwamba wale walifanya uhalifu wamepatikana na wameadhibiwa. Lakini serikali yetu ijue kwamba hatuwezi kuwa eti kila wakati tunahubiri tufuatilie amani na wao wenyewe hawafuati hiyo amani. Tunataka kila mtu aheshimu sheria, kila mtu aishi kwa heshima na kwa amani, na viongozi wote wawe wale wako kwa serikali, wale wako tuko sisi upinzani, tuongee mambo ya uongozi wa Kisii kwa heshima na kwa amani bila kudhulumu mtu yeyote, ili tutenge taifa letu, because what is important for us is the stability and development of our people. Abantu baito bagende mufyo twagachega ajijire turusie binderiga twagachejiro ngomea abantu. That is what we want to do. Kani waita abantu uzisege and so on. So we ask our leaders wote waheshimu maisha ya watu wetu na waheshimu haki za wale wengine. Lakini kwa sasa ninawahakikishia, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu nimekuja nyumbani na nitakuwa nikikuja kila wakati, na hawa ndugu zangu wote tunatembea pamoja kutafuta njia ya kupata uongozi. Mnakubali nitembee na hawa ndugu zangu na hawa dada zangu akina Jane Tomera na wale wengine akina Bridget kule nyuma? Umoja koro ndio hawa wako hapa na Obadia na Gesa hilo. Hawa ndugu zangu kwa paradiso hapa, nataka kukaa nao, na mzee wetu Ezekiel Majogu mnamjua, ametumikia nchi yetu kabisa, na ako tayari sasa kuongeza ujuzi wake kwa kutumikia sisi. Mtakubali mtembee na hawa? Na mnajua hii tume hii, si mnajua hii? Si mnataka tutembee pamoja tukiwa timu moja? Tutatembea pamoja sisi wote na katika constituency hii. Jambo la mwisho, huyu mjumbe wenu huyu Kibageni huyu anapiwa na anadhulumiwa kwa sababu ya kusimama na mimi. Sasa wanataka nitembee peke yangu. Watakitenda anakosa mbawe ngakauka hana wana wamitu mwaile Kibageni wakata hana nje mwakia mwapa yana mwadari tigareme uno musacho usi tutane komo ekirana mwamure na henda moja kuendera komo betegasi wanakenda wana kuchana basoke usoro ndani wale igonga ete toga zumuro na baraya bande aye ekiage na ya ekiage nobora na bande wali wonse abantu bogolyo bambi tobe timo ya mumo ya getinge na tora ikebosio jadi jiora bimene bakoli chikura cha Kisii Venga dijia safi kwa aire torona orondo emboga gane yarenji esalimaje aba murabo sibito tara barabo embrembe wanda katoka na barabo etimwe mwanje to yamo paka matoke wanzo wadara mwana kwa baba na mwanere seibo bora na komori mwana ndio mnawa kusime msakubinde
I have been going out of the community. Na ajile siko mwa tena suiki meru na leo. Mwana tena wakata kitoko tokuatia. Gomo wema para. Gomo da ntoa yenka asoka nesiko. Nesiko mari kichikura. Patigere kamolede. Mari bombo mari bana agenda uri kichikura tatigere sa. Ya sa wasa senya wantu wa bintu. Momenye no morembe. Toka ndreko saberana. Na ega ko aliere ina ne romo gasoiga. Como to corona ya. Naende kabele ama kurani. Igari hapa daraja mbili hapa. Tuko na community nyingi inaishi hapa. Kuna ndugu zetu kutoka hapa Homa Bay na wale wengine. Si mtu hapa. Ninyi ni ndugu zetu, Mungu nyumbani. Tukae pamoja, tupige kura pamoja, usikubali kutumiwa vibaya na viongozi wabaya. Tumekubaliana? Basi Mungu na awabariki ndugu zangu, tukae pamoja na tutazidi kuongea. Tafadhali mtuombee na tuzidi kuombeana kwa njia ya kuweka sisi wetu mbele. Mungu na awabariki, asante sana. Linda wananchi watafika Kisii in the next 2 weeks with our candidates.